mugongo nau uthiete na mbere ata ikagita kumenya mugongo werekerete ata kagita konthe ntugo cionthe tugaturiaga kuraithiria mantu mwanya mwanya makonene na mwerekera wa mugongo na tukamenya bura mantu makaina gukurikenda kwira ati murithiri wa Meru TV muthaka umugi kana muntu murume umugi atinainagia uthaka bwake arikie na kumaga karibu na migwa nuntu no kumenya kinyago bura kaina mbere kwigwa gwikaraga rukirwe mthende na tuine mantu mwanya mwanya makone na thirikari chietu muno mantu kana mirandi ya uthi na mbere muno na arantere chia Tharaka Nithi County mirandi ira ya uthi na mbere ithiritwe kina mbere kwikionekana gukinyanirwa no wakagita karaya governor wa county ino ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi wa Njuki atirari ukube na ndeto gwatuika ikuonekana igitambasani kirikanaga governor Njuki na irie obichi nara Nairobi amuna kumithamiria chuke noni atubuganua mira na arantere chia Nairobi na thie na mbere kwigwa akiuraga na thire guchu mantu maingi maina mbere kwa makiaragwa lakini tuona governor Njuki achokera na ugango gikaina mbere kwikendereaga aliunga machibitari mwanya kuritha brothi na mbere bugutubuki na mbere na mantu mange kathumba maybe ndenge na tuina mbere kwa tukiwatanagia na bamwe bakari kumana arantere chia Tharaka tumenya so far so good chiache ikarakarangangi ata umwe wa ataaramu bamantu makonene na siasa yigikene muno ta mutwiri kana na ritwa renge yigikene ta Karobosta boba mwije muno baba mwitaga maybe tuina mbere kwa tukiwatanagia no tumenye mantu makarakarangi ata na arantere chia Tharaka Nithi County bwana mutwiri kethwa no kongwata abare ya rukiri kiongozi ndere ndio mwega pamina kanke di mudikiria wa Meru TV arari wo ndende ni Tharaka Nithi County na Meru County ukiri tero kiwera ntimu kugeta tawa ibwega sana karibu sana kiri mubango wetu rukirwe munde mubango wa turingeme na tukiaragire muno mantu makonenie na uthi na mbere wakagita karaya muno turegirwe governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi wa Njuki akirikana atirari gukube na watu ikaitaka ateyanire county ntikumenya kana headquarters chia chokirwe kathwana kana bado no na arachuka ire kana mantu makarakarangi ata na county ya Tharaka Nithi mantu mamu pamina sintini ya uchoki na tikan kebera uchoki ya nino wabungu wanda turinti wati ya kwamba kaunti ni ya zinsilio ngabana tikuoneka so anto barabari untumba utari ya mantu mayu ubiti kwa Tharaka Nithi ni MCA wakira nene MCA umuwa wabu hakuwele tanda tunia especially nje unara nuntunuari nkubi na ara na ubitiri na iwandi ya kegamba yes lakini ndeto ni dieta mononsi sikiano mononsi adi kaga wiki mara bugutinzo bukuma Tharaka Nithi mara bukundo Nairobi Machakos mara bukundo Chuka so mantoma yikeni tema inge mono na ndeto ni karata ikuruma na tona ngabana wa Tharaka Nithi ngabana wetu ayete ndeni tare marimanti kini ngwana masitari akile ya ukaunta mantu mara no ntudisiasa kio ndena mwankoti ngira ukaunta no ndeto irara ye mantu na ye kwa panzo kare nambi kwenda wetu yenda toirara yetika yitaka kare tena kumenya yani gati watungirendwa aturare ngabana myonge 5 na eno myanka muwanje yitende ko utinda takomenya number 2 itidi no nomba levi mantu mai na endelea ma county ndeni ya wandi chionde 15 ndeni ya Tharaka Nithi mantu mamuturi nyuma muno utire into kuona kirudi tona especially MCA ndeto chije ukonya mantu mamirandi rudio wananchi ground watika utie kwa tatiku bikiro wakubi so iromba letu kuromba kana mbetwara tukuruti tukuwa tongorera yita karabadu roide wena nkoro chepo wena umpoko kirantu wera tupadura antoka pakiri kwa baduria ndikuwa wera ino tukwaria utibarabara nuwe mwende ni marimanti one yatunga wanjire ndiko ngati wate Ndio mantu mara twaragiye na yuko ni ndengo da imantu bari tena ta wa karoka baba ndengo kauma rukangwata no ndira ukichio na bikiki chongo ikumba kaende kule na karabati ya kire kionda sumu ya ukuro ni ale ndire watika na mbeki vitengagwa na mantu mengi na matoro kila tukua kubita tukua watongorera tubajibike ngoni chao ngobu ule kwa pazo ya yona kule ukidomo twaje kudoma famina yes kwenda kule tukiria very kiria na bagwata
ya kwamba kayita karatu kudusia tukagura ngabana gipindi kiambera ya chire gipindi ya chire atiko werere ndo kuturukira wera arewa yeta kwibanga cyokenda kira tumira kampeni ni gipindi kiambera tukwenda turi antobe tubantu auto atika lido na twaide mono bwa mono ekenda tumba gutereka iboyega sana mano tukira ithagiria mantu makoneni na ithurano bya 2027 bwana Mutwiri ituonete kwina atongore kathumba bethe tubakinambe kwa bakibumagirie kuromba giti kia governor na county ya Tharaka Nithi hareo mujumba mwekuru Madam Susan Ngugi Mwindu kwina mtuta Kareke bado na kwenda gitiki mtuta Gitonga Murugara bado na kwenda gitiki ntikumenya siasa ni diete mwanga kuno nditwothire tukiona migerano ya migambo gatiga atongoria baba kuromba gitiki kinene kethirwa Tharaka Nithi siasa gukiriria kana bado mwanki no wenderete ku waka na county ino ya Tharaka Nithi bwana Kamina Igaraka kiongo kana kimeo kiwa mutu kauma nkima wonagire bironi kana kindani. Mabindi wa muntu kana mantu maraka arobe antu mo magatura kengo gitikianga bata kaumba kana tiumba. Lakini norende kiri antu wa parabatu to kuona katrisi karibu na uriji wa kudiria na tika kumuringia ndada ikan kuwa kule muramu na kimta tongo murugara. Ikinonto kuga igetonga murugara. Mujumbo Tharaka hapo kitu within miaka umumo miaka 5 hiyo tuone tayi ndio tunduma center ya Tharaka constituency na KMTC na Rangi District na mantu mangi mara kuendelea kuruta mutori wetu kana mushore wetu mara na tietu kubuwa tuye kwirana yale tukwa ukari hata vita miaka 20 mara ikia Tunduma center ya KMTC ikiari andi industry ikiari ubitibwandera andiri kanya mungi mantu maji alikuti ndo ikiari ikeli tumikukura kayita kangi tukara ida kayita wewe nguwa kayita karamu ngo tongori wa mtongereko yes mara yonge nwa kita nguge ikumurega kitini kwa kiti lakini tutana intukia kiongwa especially ambao tuira yirikina na kina ngano ndo intukia lakini ngekogite bwana Karubusi tuonete mujumbe wa mwekuru akirutha akirugure mirandi mwanya kunenkanira mbere ciekuru gutetheriana na mantu mangi kathumba tumarethiritwe akianga akirutha na county ni ya Tharaka Nithi ikino ntukuga labda atiumbana na rwiro ruru agitekio governor 2027 Kamina sikuri erewa tukuye kairo tukubua muntu no tingu tukubura ili kwenda wakama altere kiria na mali tata ya kwamba itwale na kitani wa mungu ndio wetu balimantu wandi miaka 5 kwa huni kwa kuwe mwaka na kitani kwa birowe ndio ni rutire ya kwera na mitaria toka balimantu yes itwaje na kikundi ya siasa mwankazo kwa ya ruka na ikiatu mtu kwa itekia ngabana kwenda mtu mtu inavu na kumenya community data utabu tingere yake ai wale awaya akimenya ndio mmoja itakubira yani kwenda pata potea yes so kali ndara iturudi ndio kama unaendelea bando tukikuleto kuona aliwa toa kura ndio kinana kinakirudi twende ndio kinakirudi kutoka kwa matumake ukabikwa idare ye marimanti wandi utingira kiare moyo buranti makinani geturawa yes lakini kayita kara MCO kama MCO karungu mwabo ari kundira kya kuro bakamukinde uye mantu ni mayi barabara ya ndara ya kuma tunya ndara kayita kuna ari yes itaru ya tengombe seruo ya tukio kuruta na kwenu tukwalilia yana mungi itayo tukwalilia marimanti level 4 ndio ya mwikiro ndio ya mwikiro kata sawa na karabwela ndio hiyo teka ya yeto mantu mara bo bandu kio mari ikia kama kwa tuchunga twai kuwaida mantu mayile mpea kengori ituma akiri na njanda ya kuwira ndenda udiona no nende ne kando hata
atware kuria raisi ontu bungi bachire ukona muntu kuguo gitege tindi kimwe akabunguka kure guo kabikomba gitege nyata kwa nantu bamutatu atuka kaunta au muthiuria ukoni gitigira peto kiam kume wana turi ne ukaunti ukoni ngwera kura so takamito tuone kume kutungira ngwani ya mutembora yes ngengere mtu pabita nyanga kumi alitonga mubara tuone murite watu awira ono ntorendi tuone tawira gwitata akoruta yakuruta ibwega maybe tukirikiria bwana Karobusta gaturaithe murutire wangu wa munini wa rais Professor Kithure Kindiki kwina barabara kathumba thie na mbere kwa kiuga ati na ntere cia Tharaka ma contractor bado imakinyite kuthondeka barabara ino na kiuga kinyamirandi ira yathie na mbere kwegitiragirwa ni thirikari nkuruku ikaina mbere kwikendera labda nuonete matrakta njirani untuku kana labda munini wa rais tu ikuuga ugaga gutino ntubo kinyanirite kimantu mara awaga na maybe ukiraithagiria urutire bwa kuruta nguye na bura kuthiuruka ndeni ya Kenya umba kuuga ata in terms of urutingwe bwa munini wa rais iyo unkazi kuwaida mantu mayeru kwa administration na deputy president wakati wa Kithure Kindiki uya ni kumtu kita miyankere batu former deputy president wale Kithure Kindiki kina ona itukuona barabara cia Tharaka itukuona magari orende kire 90% barabara cia Tharaka itukuona especially Miomponi kwenda Makaboto ni uri tomu 40% so that is a Kenya ya tukuona kumani na deputy president we Professor Kithure Kindiki na utuwira bwega wangu wene endelete mzuri na itukuwa support nonto mirandi ile kwa mita miankere 5 ya dira tukuona daino ni endelete na kudiuruka wake yote kie police assistant muntu nyongwele likuya kurawija kukagua mirandi ile yangeje ya endelete pongezi nere kwa mita tukaikula ile record ya Kithure Kindiki na yote linda ile de mali tora barakanire menyeka iriade ma uiro makanyanga ruikirwa iriade ma barabara kikariga kuji atunga ikirwa mi iriade marwe isitu sisi ndiko ni iriade maruge tabure ruikirwa okay to kwena chimwe ntinde tuwe na wetu kana tuwe na imani na kare William Ruto bana Kithure Kindiki ngatukia wera na ngitendelea sasa ibwega sana bwana Karobusta no tukinyabwa kwa wetu na kanya kwarandia rukirirwe muthe maybe kire atongore tukirikiria kwaraniria kire atongore baraba tuthikirite kuma na account ya Tharaka Nithi maybe omba kubera atambere utumaruka intukirandi ntukwira tongore be tubaririkane kai ndo ari twarariye wari wa ndengu ni kiroboko nguro bwera tumbe kuria dikitu akiarida kunyamara yote kunyamara non tuye ntukiria ndiyarinda ibiro kwenda ngeri cyarukirwe na ira cyari yagirwa tosilio ajunde vetu bali bakarende guruka iri bari ibintu kuno tuye ntukinyire mutye nenyene na no ta na ingo tije president wetu bana mwana wetu Kithure Kindiki no ntubadikiri tuban tubari kimantu mayitije so wetu bali bakarende guru batubangire mantu nega tena ngweru tobora ibwega sana thank you very much kiongozi na ibwega nuntu kwa wina kanya kwa na tiro kirwe munde twakwendera tuntugo embega ibwega kiramiri TV atubinambere kutikenya no ntumia kuira ntugo mana ira cyanga mama tumarama mama ibwega sana thank you very much thero wina ntugo embega okay bwega sana thank you huyu ni tawa Karobusta kana mononje kereta mutwiri kuma na rantere chia Tharaka ethiritwe yari muntu wakwarira mantu makona siasa kana muchanganuzi wa mantu makona siasa bonobura siasa chithiritwe kina mbere kwigwa ikithina mbere na arora ntere chia Tharaka kuringana na wo muraithire wa Meru TV na kuringana na bora wothere tukiona uthina mbere bwa mitatara kana mirandi ya thirikari ri agomba maybe kwigwo kirite thirikari no twinio hata no kuona ngwikirute kabwega no kuona ta kamantu makuthi bwega tukiringithanagia maybe na thirikari nkuruku thirikari ino eriku na bora twethe tukiona kinya agu kanyuma nyumani minyothi kuraya no ntu ndarekite kuraya kaire nkaina mbere kwa ngichokagira kengo tukaigwa tukirithagira Meru niyo ri ukarakaria ata imbiye thiritwe kina mbere kwikendereaga na tumenya mugongo wa Meru na uenderete ata uko ni kwa Meru TV kaudhira bambitani Fambinas wa Kimathi ngakwira good morning.
Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257 au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ĩrĩa kwenda. Duralong Mabati Factory Limited tũrĩ aja nĩ ũndũ bwaku. Nĩtwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mĩthemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni Operations Manager arengende Quality Control Officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mwogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabarani ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko ni toboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Bwega tukoina mbere kwa tuicho kaira kaire murithiria tuina mbere kwa tukiendeleaga kwaraniria mantu makona mwerekera wa mugongo na ngikurikanagia ikagita katu ina mbere kwa tukimurika mantu mwanya tu makonene na thirikari nene thirikari chema county na kinyothi na mbere na andeni ya matura bora mantu methiritwe makithi na mbere ndena Njero Credible ndeni ya mubango kaire twino kengo twina mbere kwa tukianagiri karibu sana kiongozi bwega no ntubo kinya kire studio chetu kaire kengo twina mbere kwa tukiona kanya aga kuga biugo bire bile tubikoneni na uthina mbere bwetu karibu sana kethe murithiri wa Meru TV kengo tukiambagiri bwega. Okay, thank you bwega no ntubo murithiri wa Meru TV bwega no ntubo kanyaga kangi twatatu na kurukirwa na rua marito mbetagwa Njero Credible political analyst I'm an economist by profession kumaruterwa Southiment na ibwega no tubakanyaka buga utembiyeteri na ibwega no tubakanyaka tona kwaraniria kenda tumenya go gaume bwega sana, thank you very much. Turonire twambire na thirikari nene mantu no mathiete na mbere kwa makirura mwanki nyuma ya ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua kwambire kiama giake na cize cianjirie kuonekana takai kwambire guchinchia the other day tuonire asani kuma rugairwa Kirimara bathiete na Karen kwa munini wa rais Professor Kithure Kindiki na Gachagua ina mbere kwigua akiaragirio ntububu wauga baraniriti na kuruna kuruba mwira ana baba tikina mbere kwa perform muntu kungi bare akuromba urekeri no ntibathire na Karen kunenkero mbeja china damu na munonkuruki aina mbere kwa kiuga ati murekatu antu baba kaina mbere gutu can follow kana baka na abathinga to mitandao ni batuika batukuthinga to maybe Kirisiasino the former deputy president akuringa tumba guchieta chiachi karakaria tanonto wa turonete Gachagua kiuga kairi kirithurano bia 2027 bigatuika bikaiwa ndamwirege tugakana ndwere konekana kinyere 207 itithi na mbere kuigwe kigana nagwa niyo ciazino chia former deputy president uriona chia cha muthemba mubi. Okay, bambere mambuge I condemn kana ntigwitikaniria na manto jara jomboreta ndwa in the country nonto ndiguru ni tutwinde na ndiguru esinki kane kwa kana ethira batu tukathira na anything yomba kuretera gintu gyomba kwiriria 2007 uti muntu ena mathone ja mega bomba kwenda gintu jakire nonto karikana 2728 into arusira a lot of people and baingi barusi into biao na so many of them were displaced na kwa tuika inyanto bate kumbo karania uliona muntu from another tribe kona ya your enemy na tutinde ndande guru kana kinyere bonere na that's bad but mbuge
what is happening in Mount Kenya menya in politics any statement you make ijukagwa in different angles in different dimensions. Yes. Na no mwanka ithujwe kana etegerwe in different ways na muturabu kurano giciaca ethategerete ona karupo kana anything you say amplify kana ametithia in any direction iromba kwithakia ndo ametithia onimbuge if I was to understand that statement yewe manto je kura ikeja kuiwa menya it was kagere yo explain ura antu bakari ka methurera ina antu thaiji kana ura antu bakuigua about the government no ura antu bakuigua bathuri thirikari ici bakeja kugeria cina ni ganzire cia karekire 207 kana kuia kura yora mbuga bathugana iche iro 207 then manto jomba kuthuka nkuruki ura yathuki 207 kuringana na temperature kana environment ya siasa ule kali tika general augaga nande ai athretanaga nonto utimuntu wenda unto jabura nonto it affect everybody inyore ore na bioro otari na bioro utimuntu taigwa effect ria 207 na when a calamity happens nyajora wakarekere Westgate either you lose your brother you lose your sister you feel the pinch utimuntu taigwa pinch onto ku tiguibo karekete in a community ko umbuge personally oni nkimianalyze kana nkimetegera tandi ndio kwa munyoro but I see nora kisiasa tuenda kujukia any aspect na tukeja kume analyze differently but imbuge kagera kuona kana caution anybody ura umba kwethera kithugana ya manto ja kuthugana kuya kura no tuitonete sudi kalia several times akauga nande nyamo nyangira undi gore kauga kuuba kumenya na kuuba kathithia no te umuntu aombo cindo iba bakumenya ura bakathithia nande mibango uba kuga kubanga menya utikwero mibango ekari na no ethire mibango kuthugana nyora bomba kuthithia ta kuya kura nande ukona any person no abakushona about that ketha buthugani te manto ja kuya kura bukageria no ntubukeja kuya kura mantu kana ndiguru no ithuke karayore kari tuoze but ikinontu mutongoria wa kirachi kia kwethirwo ari are guruburu aomba kwiwa gitumagia megamute na truth be told kagita na actually gutire tutera wa kura ikuyo okay gwa bwathi kura ni okay gwa baba na rejero kura kaza mimi nilibia kile na sasa mimi tutanana tutafanya sijui nini kagita konde tutora kwegwa kura ikuyo ikinontu mea mutongore we kiwango kia gashagwa akaina mbere na kumenya ndiguru yetu ya Kenya bwekari mea ite kumaanisha Kenya watu ikaitire hiyo akaenda kuwa ikuyo no akando ayo katu but buge famina ze okuga oga baba na tora kuga kura ikuiwa na akauga tsunami unaona lakini uti tsunami tona uti anauga chikuiwa uti ati tora ko uti toro na ndoa but it is also the responsibility of Arinda kurigiria manto era jomba kwijoka reka jatibui and I think that is what he was trying to do no to kuya kura na kuthugariria kura ikuiwa no to what happened in 207 everybody nyabatu na aja Mount Kenya tutemenya gethera kibake na chinite kana atachindite no ntunya muthoro kuringithia kura wengwa augire nya atemenya no chindite na ukejotegera kura ile no to I was following them ikwamberio tarwa the following day by the inya ithano ne mbuga ke Raila na chindite kibake na akui 1 million 1 million vote na no chigotaro 1 million vote and imagine area drastically eteke ikinyiaga cia karae kabambere kuyukia kura cia Raila batara ba thirani acio ni bambiria kuyukia na I remember very the famous Tharaka-Nithi bro wetu kura cia Tharaka-Nithi icio cieteri icio itatu na inkuriga na kireitu Toto petrol station kubo yete kura cio gutaro na cia kuruka na jera antu bukamaka no nto thau auto akwera antu baithikirite bari we kabakwiri ari bera bukamaka kibake agwibwa muno nto muringira kura na nakurukite riu agwa nakurukite imagine yakui 500,000-600,000 no kona na kura ile cieteri ititari cia Tharaka-Nithi county Tharaka-Nithi county kaina kura ingana by 2 by hizi mbuga bena 250-300 atu 7 kaba 2 7 wale na ingana
mbuga uigana gitu indi kura cia Tharaka Nithi icio cieteri cieta kuthithia ata kugarura manjini so whatever happened in 2007 ukaja kuona ndiketha kura cia Tharaka Nithi the famous Tharaka Nithi icio cieteri na ikuija uma cia chinchia arithmetics no kumenya everybody bratantire ona especially para baumete bare rutererwa Raila baigwa kama iwamba bo kama bubu tibura tugana ndi angazijui nini electoral process malpractice kana kura itaringwa na njira ria batere twita kotini kana anything iu itari na manto ja kuigwa nya muntu ena inye gwita kotini nundu aliona i robbery iwamba bwabo mabavu no kuona nande everybody was feeling that na nyaki vuito banda ya kurua uga nande nya atemenya no thithiri ate no simple kura ile so simple I say kwe kuga kuria Raila akarakiuga kura ici tuiro na geta kotini lakini twamutaga twindete kotini tonethera kona that injustice kana kuigwa kuga ici no nto everybody nethera kiona utimuntu yete kura cia lingora ithita ibatere ya 2022 everybody was na taumboci no withirikari ukaritu imagine ukaritu injeshi ukaritu uiwa atia na kwena parallel tellings those things but I think what Gachagua was trying to do kaba kujonaga against mantera ya karikire 2007 wamba bo muthenya ibura zundi akuga the undu kila mtu akuona iwamba bo na kutu mtu tethuri thirikari I think that is the sentiment the message agera gutuma but again packaging of every information also ni mataga na ndeno wethere wina so much good intention kana untu bo bwaga bakuga lakini njira rio buga na bu bukatuma bukajukwa na njira etibatere but to me I don't think kakacho ciaga antu bamberia gutonya ndwene kana bamberia kwita kuragana is just a caution and I think was speaking to Sundi no to Sundi has been so much brilliantly akira antu bakaiya kura na kura kuga ukarakira antu bakaiya kura inyawe ukienda gwita mbalotini no mwanko bere bukagia no ntu bwageria mantu no na I think that it is also a responsibility to make sure inya tutakinyombe akwira antu tukakinyombere tuthithia tukinyo bwega sana maybe migambo ya kana aini kuliunga kwa deputy president kwa aini makosa maliko mbugire kaireti this politics na aini be followers na be antu bara babende na they have a say na mutongeria nyaini ni atongeria in their own way into the leaders of their groups and when they speak kana ria bariria antu bara barairia through their music through their arts through their creative arts antu bara barairia babaigagua ko everybody akona no ukeja kuona mutongeria kana such leadership etarutere rungi no mwanka uthuganie account attack kana uraomba kungana pasite abari na makosa gwita kuona any leader so there is freedom of congregation there is movement of yani kuna right yanto kutirimana kwaraniria na to do whatever they want to do there is a right for people to meet whenever you want to meet na nte kuthugania there was any crime nyai ni ba Mount Kenya gwita ki deputy president but we Gachagua ri thithio utu athirie ntu icia seneturi akira icia seneturi thano jukiria ini bonde ba Mount Kenya I must find a way out ranka bachokia on my side nto it's about the following na ketha be na this following na wono kwenda umejokia as deputy president na you are my direct rival no mwanga nchora ngachokia ndo bara on my side bwega thank you very much kwina nchambere wetwa bwana Mwite habari arukire kiongozi hello tina ndo nakugerete nakwenda uchangira muno rwari ruru waku to Mwite Moringa bwega sana maybe no agire kairi na maybe ukenda kinya gukwarania na ati muraithiri wa Meru TV namba yetu ya thimu 0748918901 ni tuwe maybe we bwaku iboreko Meru TV hello tuwe sasa habari arukire
nyithanyithi sauti ya TV kana kinya worie runtu niku chokanire nyuma gau tukarega kwigua tukiereana wa bora okuga ndarithire kona ndi kwina antu kathumba baraba thitu bakinambe kwa bakeragire kirwa rwetu muno bakiugaga siasa itakachithire tukiambagiria sofa ciaci itakachithire tukiambagiria na kiugaga ibwega tongere bakaina mbere kwigua abakirekana na siasa kagitania ka tukaina mbere kwigua tukirutangwe notini wenu bwana credible ituonete untu mwanya mandagitari bakina mbere kwa bakigomaga untu kathumba tu mandagitari bagomete nare aje bakwina mbere kwa bakire ya thina bamwe bakipeyagirwa na barabara nagu mwajia yana murimo wake ora mugwete thirikari no ithiretwo gifocus muno na barabara mirande sijui ya kurugura mathoko na mantu mara mangi lakini etiwekira muno mantu makoneni na ugima bwa mwiri. I don't know tene rira twari kana rwangiruro ugima rwari kiri thirikari nene mantu mata na wima kali muno ntie kana no kuona maybe untu bwega thirikari nene kaina mbere kwika matamurigo yo kairi kengotigira at least kwagiria mantu mama kono gima bamwe. I think one of the problem I think it was from 2017 when priorities kana kutu generally thirikari kuma 2013 ya uru tuja ije ruto tuthireta tukithitha ya priorities ups and down kwe mantara wina jo nya wakunja kwethara wina ciringi 50 nukubanga kugura yuku ya mwana nukwenda kugura mugate na nukwenda kugura keki tawatira utwewe nchambere wetwa bali no ali twirata. Hello Meru TV. Hello habari arukire ninjaga no liko yukuma nako ngaria na wali kuma jogre. Okay na ngoja Meru TV. Karibu Meru TV. Thank you sana. Yangu ndo changia manto yo ya thirikari yetu ya Kenya ya ngaratanire otene rero ne ruto wanjia kuthigira twana tunini to aria agawata ikandene. Okay nio ngaratanire buru ndikithira no kona muntu araria karokaria ugaria ndo to kona no thina tu nio ndene Kenya menya raisi mume atwata muntu aithaga wakinya awatwa kurekera murekere aikasipe uyu atwika raisi muntu umweya ito ngoda inya ne muntu atwa atoka kaura ku Kenya akatwika akono ayo ari umugu na tona teka imantu athirikari aritie au ni thirikari ruto wirite buru na kanwane kawe kongwa kuwa wengwa thirikari igitikera yo uru tutukorone ikuo uololela kukanwa kawe iko kamurite ibwega na ni wonto na maendeleo nayo maendeleo thirikari kie maendeleo acha gareka Jota Kenya iru ya njiri ambiririe tukwiragwa tukere akoya na thirikari Kenya ambirie wakwa nyo bibi akami bietere uri ona ndi nuka kuingia to kwangega na uru maruri mwanya na nguru ya karwamire eta ya ura ya ambiririe ati bangite kumando ya thirikari ntukona boite ndio ruto mando ya ya nayo ati ni kwa ile ora sauti ya mwita thirikari ne au loi mwana icho ko inda uro mudurire na nduko yote muntu mwamu ote ko kabwithia ukama kinyoka mama kite kinyoka ukara gendeke kite ndende miru twinye lina otiboto meme weru gendeke nuota ndeko te kwawe boya lo gendeke nyala no ta ko yote kuma ko mwere ana ino ndo secretary genene muno kuta ko into video ibwe yake na ne manto mwananchi bwana Bario meria gashagwa yori kuga ati ndwega oka 2027 umeona ile meria kaliata bio to Mario gugu me barabaru yani zaki ando meakera ari ruto okay na ruare no president nende ruare ageza ari muntu ume abatu itakando na kizurano no ndo antu already ba umenya nwe no mwa woga andika mwamba wogu ote mwete kakiari atu wende yai to mwete to mwete kiamantu na yana rengi ari wate na kanokawe wajana hawa tunajipanga ni ndo ibangite na boya le baba agurere
bai na usuisi bo nene ndene we muno mwinge muno ito bomenya naito ndo merekenya na tomia nene reka sawa kuwa manto ya ndoa nene no to reka iwanto bai bo yo nende ndigare bakano te mungata ero magosa kuwa na wana uru baguwa arora yo kiro kia yake tawatu wana tukirolia kwa tara wana nyaga uwa akairo akawa kwa ndene kukaja kuruwa ere na dawarwa kuri manto yo rolia mwa we na gato watu wata tukone ba bote kinyana na kura jara kuyo te ndo na je yo ya roto hasa wana uwete nyo mura to wana uwete na kwa manto to ba kwa mtu akawa no kweli nende na wati kweli ai mundu raisi ye to tukamwera abati kulikira bro uru amuregera atawala me uru hawa uru omwenga angambi chiongele sande bila chionde sio uru no uru ataria amwita tanga tu tebunge ibwega sana bwana Bario, thank you rais atoka fikira manto thank you ibwega sana, thank you very much bwana Bario. Kwa bwana Bario gatia tuiwe kwina kinyongere aga yo kinyawa oya kumagaruka maybe tuendelete akaina mbele kwa kere itakamanto matakaribu kwina point uko uwekagira go point ya mantu mana garamba ideo uri auga menya ugakuga Faruku netherete very open bena especially bena Sudi akiaragia muno mantu yegi ura baibange ni no ura Faruku na Faruku tumtu tije Faruku no era wana ringire deputy president no one kino era wana muringire rwe and when he says utumtu umba kurukana na bwawe ndonde nyeyo in another clip akigeria guita CS wa finance ke carpet ye rend carpet na ndi he is so powerful na whatever he speaks utimeo mejokia oriku utimeo mejokia no kuona na ndi antobara bakiara ya mantora ya ibange ni ura bomba kuthithia MBC ndi kuia kuro utimeo kujokia gataraitri kakumba ukandwa 2027 tiga turombe na twitikie murungu batithio bakuga na kure karingwa feri either president wachinda ila hiyo opposition igachinda to move on ende tukaya kwithera twina manto ya twari yo 27 then kija ki manto tukuga manto ya priorities na manto ya hospitali ndiuga thirikari ya Uhuru from 2013 bejire bambia kuthithia manto ups and down Uhuru na gereya kuthithia rĩu na thitha rĩu kuma Mombasa gwita SGR Nigeria ambiria kuthithia expressway Nigeria ambiria kuthithia project nyingi muno nya bypass tukuona na njira na mbina so what he did ambiria kuthithia maendeleo physical ori rui manto yara na jatuma economy thithia manto yange physical for example naru uketha we gwaku nja famina ugeta ukajukia mbeca ukiguraga TV ukiguraga kabandi ukiguraga itibia goro nukumenya at the end of the day mbeca ikathira na ciathira ketha gukobetera andu kamberia kuria lakini ukeja ukakobera andu kamberia kuthithia urithi wa nguku urithia nguku kona faida ukagura kabandi rio kwendaga ukona faida kinguku rio kwendia nkara ukagura TV ro kwendaga na at the end of the day watuika wina TV wina ite no rire irandu na ngumu ciaku irio lakini ukajukia mbeca iro kamberia gutuika ikabandi ukugura ite nyomba ukarikia kugura indi irandu rinyarega kuremera kuria undu tia kwina angi ukuona mbeca cia kuthithia cia go service that and so Uhuru did bakobere mbeca ba university kuntu gutuguita mbeca bacoka baofa burden mwananchi na manto ya mbeca tax bacoka bongera interest rate ye banks batuika na ndinya ability ya mwananchi kuromba mbeca kenda itithia ngugi igwita down na ndero kumenya twacithira ina somehow twitite akwe economic depression twacoka twatonya kithizi ngaba thirikari ije na ndi ite kuromba thithi nyamanto jau athithagia ite kuromba ya kanjira ite kuromba ya kaisijara ite kuromba ya kainyama bypass ito akairo naja it is doing nothing iromba ite gutonyenya gi soft economy irijukia ekanya igekira cionde nukuona bakaya cionde ona kaba nyiria ciaka kanjira tukona njira yake roturire andu yake njira nyira tutyo thuguma na njira iria gwatuika at least nyantu betu bakuona ibena inye kumiri into
kana ku transportation or those things kana inya tukona eziare ile au nyethe tufainde kureta itukona ikumbeza cietu cithiri ata bali romba mbeca na cio ikathithi ata ikaura. Lakini tulikuwa na barabara ya Mandera ya kuma Isiolo mwanka Mandera ya 100 billion niambirite kuthondekwa na ndi barabara ile by the way thanks to the social media na TikTok na what have you no to we have been used to these things tenjere mwara unchete Meru timwe no na utio mbugera thithu nya athand can not even athand not 1/10 onjerera ntigwitikia kwethithitwe Meru and that is what has been happening in the country. Lakini nonto ere moyale kana emo ewe Isiolo kuthi ewe Isiolo ewe Mandera mogdaisha sijui na njire akomera unchina mere sana na meareria anto baingi muno iba tonyero nto ne bora na etonya social media bamberia ku make comment fan of it no ya popular kwa popular ne njire ra uti muntu utemije over the country njire ira ra unchite Meru to ochije outside Meru county to ochije batu tuije lakini njire ere Mondogashe njire we Mondogashe uti muntu utemije nyetho to wije Mondogashe ina ndi uti utemije all over the country na ekwa popular oria no mwanka ambere kuthio no to it is for political reasons ija thai ukeja kumiria me thai twina ana bate uchiomba ntuleni citu na bate karibu wega lakini ukareta kamwaja ke media na arua ukagatangaza ja media ne everybody akethe wiri ugateria tino muntu muno bako akuringithwa ari ino nto ikaumire ke media na kila mtu nande nonere the moment agatethia agatwika social media aka political relevant na atwike kila mtu akumenya mtu ora akuthia ate agutethia kana turene Meru TV lakini mbuga ikakuma nturewe na naici inde atagatetheia ru karari nturene we inde ru keja TV na iria athithia ate ejo gatethia na ndukona reason ya ugatethia muno tino ntu keno batu ino ntu gakweja mindiene ku attract a lot of crowd na nena na kwenda ku associate himself with that crowd. That is how politicians work. Na njirere Mondogashe ne attracted a lot of antu na kila mtu nakomera wanakomenya so the moment you na yeta kuraunchwa uti mtu utithira akimenyaga njire u ne thithiri ate ne thithirwe tia kuthithia no ntu iwethire ba kuthithia ha kuthithia no ntu na ndi na kuoneka mo political mileage no ntu ne thithiri ate ne kamubura in case area kumithondeka bas niki ate kuthithia chetu cha Meru na nara unchire na ti mwara unchite mwanka the last time akwija watwika ate menya ku kukurukira ke ine of his project na no orichira unchite wengwa amberia kweja ke project ja Southiment yejere ke project ya raunchi iuru egitara uru jana limbali na tharo mantone ya transformer ya stima no ando koria nande ahu president nyamu MC no wagite nande you see he has a problem he takes priorities ups and down nande hizi tokali ke manto ja daktari buge those are some of the priorities ira nkuga thirikari chithirite kejo kwa manto ups and down tugaga ugima no tonga na mtu ena thiri mwiri utuga tumba kwithithiria nombe gwichwira nombe gwiteria endi mtu riria are mwai mwiri ka mwiri jo areta thina ku mtu karakiuga ukenda ku karabwega kana iromba ro batero kwitho kuromba every time murungu akwebanirie namba jua na magamba nuntu akaya gugintu kiumbo tuma uthira buru na nyawe na mbeca ciaku imurimu kana magamba nukuona nande mbuga nande akeja kwitha thirikari ni kwerwa some of the things ibatere ku invest in one thing manto yegie na bubu ngini manto ku and soft part of the economy for example kedai ma interest rate kedai subsidies kedai gochora nande anto bo ku make it easy yanto kuromba mbecha mbangu watwika kuromba mbecha gutiumi so to kuona kibaki ejere aruma ku open sako and everybody watwika utumtu utumba kwa access mbecha cia kuritai ngugi no kuona na those things akaya kutha ichuchi ukareka then to drive maundo yangi cha kuthithia njira na mbi ja ukajoteka ja zone cia majani zone cia majani baithithiria njira ciao no to economy yawe majani ne gwitikiria baithithiria njira
ko nyanto bari nyoka rego bathithiria njira bakaithithiria no kuona muntu akethena ugima bwa mwiri kwi mantu titinda kumuthithiria akaithithiria wengwa na but for them it's not a priority to them kana mantu ya kwenda siasa na jara nkari ya kenda mona kickbacks na kwenda agora ndawa cibitari uti kickback ngona lakini ni contract ya kuthithia njira ngathithia njire 10 million kana njire 10 million either 3 million ciakwa oni nkuwere contract ya kuthithia njira so I concentrate so much na project ile ngome yankona kickback and project ile gutethia mwananchi na what is kumto mogete sometimes in devolution was good but it also involved corruption and ukaya kwithira na corruption ule mbere tututwire umeona metho na ndi ni njira kwitu umeona tulio mama tugokira twameona na that is one of the undoing twathithire with the sector health I think it is one of the important key kana aspect kana department ya thirikari ya batero kana jora tu na security security is the national government for a long time and that is what we needed to do even with these medics kana department ya mantu ya hospitali no ndure the national government kwa mantu ya mutotonaga na ndi kuigwa county chine ibalingi ithatu ci kuhoma daktari na ndio imagine Meru Tharaka-Nithi Embu cionthe igwate ni uci kugoma daktari bao bakugoma na ria Meru igomete antu bamatoka Tharaka-Nithi igoma bakamatoka Embu Kirinyaga bagoma bakeja Embu na ndio keja kuona county cia gwata na Meru Tharaka-Nithi na Embu cionthe ikugoma then mtu kuma gukinya Kirinyaga kana another neighboring county ici neighbors bayo bagomere then it tells you those 3 counties wananchi they are in a very very bad situation no to ku situation in muaji edharare watuika in the next 5 minutes watuika tena daktari wakua so it means for 1 2 3 days daktari baketha bagomete we are losing people more than we lost them during COVID and it is no turo mtu akeyo kote muchoke kari nyoka gomoka nyoka ongerwa mbeca nyabuka yothira bukathithia muntu akwire na kwire na the life of a person is sacred it is important and sacred na if there is anything we can do to protect such things then no matter the cost we should do it ketha nyere mbindi tukarejeka tugucoka devolution retrogressive tumichoke kinational government if it will be a cure for that then we need to do that wow bwega sana ngwitigia kwithirwa antu betu bagikuyaga na tukiona mirandi ya thirikari kiruthika nkona umugite akwithirwa tukionaga antu betu bakinyamara na mirandi ya thirikari kiruthikaga it's quite unfortunate thoko ichikurugwa lakini ukaurore thoko ini kurugwa ri bao kwa antu batie sasa barabara ini kuthondekwa teno ya 100 billion tulireria billion ngiri billion ikana ikathonde kwethiri ba wegwa mantu mogima matiwekirwo abwega ibwega sana na ngiandi to that family tiambuga njira ikathithwe but I'm an economist if you must understand me from that angle imbiji mantu ya moja thiwa nonto kwa siasa yanjira gwe mondogacie moyale nini niwe kuthithwe ni thithwa basically nonto kwa siasa tiago economically njira gwe tete if you go to those counties ya north eastern sorry to say most of them even their leaders they don't concentrate na mantu ya njira na binonto for them nyabo tena into bago transport utinto bari mite utigi into bakuthithia boria most of their time baspendaga bakirithagia ng'ombe na ng'ombe itigwitia rami ubona so gutumira 100 billion kuthithia sacha roni tikuge kathithio ni thithio lakini unipe jana 750 kilometers kwina njira jeje for example ya Mati Road ijitete mwanga itire Mati Road ndiata kumira mwanga Embu it is good jirani buine kurugura so many things but for me as an economist undiramete you drive for almost 30 minutes uturona ngari ingia gutirimana nayo njireni wenga very true muthenya na no ukirinya kwanjakirwa njireni no tuguti itena traffic njire uge itena traffic uti ngari kuma bugicoka nacio ndikwira no drive 30 minutes uturona ngari ingia gutirimana nayo ka ngari ingia njireni igwenga we njireni buga it should be used kwa antu baendete mantu ya road trip ite guchumbura njireni no tuguti traffic guti anything yani o imagine team busy njire utembise tu and also wa economic
feasibility engineer ukone ere but very small na mbe chire cio the university twale akui antu ange chiri university ikateria nkuruki nubona for example kwenjire kuma kanyakire na mimwanga eta connect ndera bwa muhotio kya mayeto saudiment nubona njirero itite kuthagana ntoke miunde ne bakulima marigu na megwatanya mwanka na mitungu those things nukwana ndi njire gukame connect ni gukwira ina economic feasibility kana gukwa gitumi ya kuthithia urienda marigu kana interview ma mitungu miunde na arabitia thokoni nukona urienda interview ma point A bieta point B lakini ndemo yale ogeri ochwa iwe mondo gajo ogeri ochwa imbie ko connect economically kana imbie gutetheria economically then you lose your mind kuona 100 billion yetumika on other important things yecho twika antu iba kuthithia ibagukua nonto gutena ndawa hospitali antu ibagukua nonto daktari bationgeri mishara antu ibagukua nonto nurses have not been taken care of antu ibagukua nonto all those things and we need to differentiate unipendete kibake muno na ndamwendere nyaketha nenda ku sport kura 207 nonto kwa gũcetha kandi cia politics nonto atomba gũcetha kandi cia siasa wekere concentrate yake imaendeleo but after 10 years even today turikana kibaki nye kaburi na karikanwa for another 100 years to come uti muntu turikana kibaki ura turikanaga American president Lincoln uti muntu turikana kibaki but the moment athithagia mandore akathithagia for popularity no muntu omwenda anto bona inketo minyari tokwa 207 anto bona ya koti wa kuthia nonto ati gucetha kandi cia politics but in our generation the leadership that we have baba tongereria kabere geto na the generation iwe ri kuna ndi they are so much into politics na no thirikari ri kwigitara moyo so much into politics than what will help the country kana kirega hatuma muntu arikano mutongeria me ati uri ocethere kandi cia siasa muno but no ikire othithirie rero uri mutongeria kirega hatuma tukurikana after 10-20 years to come wow bwega sana withagirwo uki deal muno na mantu ma economy turonie raisi akiuga ati ntuite kuraya mantu makao maichinjia kabisa magurita mametu magurita mabeteroli na into bila bingi we maguri makaina mbele kwa makina kumaanisha uchumi ukaina mbele kwa bukilonga imbio etemaga kana imbio changagira uchumi bwande grupu ina mbele kwa bukilonga maga zaidi ndenda kumenya ni parameters iri kwa ratumera kuga bugachinje mea kwina ororia na kwina ndata menya ororia no bwije na manto je tirigandi spiritually kana manto muntu akurugania akirine na mwiri na kutamani yarango tamani but the science in India within data. Okay. So like for the last 2 years, until we very science jobs. What will drive the economy forward? Interest rate rai in bank around 17-18%. What will drive the economy forward? Enya economy yambugana for example, when money in circulation, kana mbeca ikuthiurukana na antu. Ili economy ikuraga rĩrĩa nkumba kweja maya ndena ciringi 200 na aruga uni ukethera ukiendagia ikwaci famina akugurira na 200 jara yakwa uni ukuthuma 200 200 yaku ugeta ukenjwa ugwitirwa ngugia 200 200 jara ugutigira muntu ukinyosi 200 jara ageta jo supermarket ageta akagura yo mutu ugo gutetheka no ntubo ciringi 200 no tukwenjwa na 200 na muntu kinyozi no akugura mutu yo 200 na agutigira o 200 jara jakwa iyo jampa ikwacibia 200 jakwenjithia na 200 muntu kinyozi agura na jo mutu o 200 jara acoka atigira muntu supermarket 200 jara nyawete athithio ntukungi 200 jara jombo tutiga 10 people to nyiri o jara jairi nyanya jamakete agapeni ya twiko timbe cingi ira tonyera gategate uno 200 jara jairi ndio timu tuturona service ya 200 jairi uni kwana ni kwacibia 200 jairi ugo kwenjwa na 200 jairi na we mtu
kinyozi ya kugura mutu na magana jairi na mtu supermarket ya kuthithio ntu pa magana jairi na no magana jairi ya umire kioni the 200 nukuona. Yes. So what drives the economy forward i ability ye oni go spend oni ya mwananchi ability ya go spend when na oni spendaga ndina mbecha kana mbecha ile cia tikara kana ira the income iria nkwan. For example ndona shilingi magana 5. If I have to use 300, then the 200 no chonga spend. Ukatwika ntena ability kana ntena mbecha ucha go spend magana jairi jale wote ona magana jairi no tonte ugurira ikwachi utita kwenjo na magana jairi muntu kinyozi ate ona magana jairi ya gwitohura mutu twinde tukana mpara no toni mbagire magana jairi. So the most important thing as a president kana ja leadership no ensure anto bena ambi bena magana jairi jale na njire ko ensure bena magana jairi jale one ija okuwa na interest rate 17% utumto kaiwa ena weruba gwitoromba mbecha bank interest rate ibati kwenema kenda mtu onde igwena kana aje ena me compare return magana mbechi mbetete oromba ri ngale ate ngale na mbechi nganego igante thia biashara mbetete kuri tari kambona na faida kuri mbechi ri na antigwe na mbecha nukuona those calculations o interest rate ibati kuthika kwenama wajairi government ibati gutiga kuromba rokari ugeta thai bank ukaromba mbecha we bank we ikwete na arua ukaromba mbecha i government no karomba i mwananchi ugo wao uhanga government no to government kwena security mwananchi no ale mokuria ende thirikari tere mokuria ne kale with interest ichwe to the government bonds no kona. So at the end of the day thirikari yojura kana ya ingi ya kuromba rokali there is something that happen to make a crowding out effect wakuthana nde anto ibambiririe ko ibengerwe banks na ibatigire kuromba banks concentrate na kuthithia ate na kwathikari na nukuona anto bagatigwo bate na mbeca cia kuthithia ate cia gutumira na tugire kenda economy thrive no monga mithende na mbeca cia gutumira. Then thirikari eja kairi the same mwananchi ugiririria aromba mbeca bank wamutunyaire na cio mtu alia 10,000 no ongerere pairs one no ongerere sijui na safe no ongerere sijui meta shift kaisha whatever shisha bachoke bongere other deduction na ndio mtu whether we na 10,000 ukandeduct 5,000 ukatigwa na 5,000 cio tumira na ndena haru uria 10,000 ukandeduct 7,000 ukatigwa na 3,000 cio tumira ko ngirije ire uratuma ire kathiuruka ki family kathiuruka ki njeru kathiuruka ki another person cigutiga kuthithia ate kuthiuruka nukuona ukayukia mbeca ire cionde utithia cio njira utichokeria antu ugure antu ndawa ukaiyo gekira muko na nuko at the end of the day so the economy is drain the economy is drain na those are kibaki akuja tia ku manje kia thithiri in just Rwanda the interest rate chanto kuromba mbeca bank introducing banks SACCOs all over kwatika mbere antu baiji mbeca iromba ko imutonga na ro kwatika nya muntu thoko ukuruthu machiringi kana ntuko no arombe mbeca bank no kuona soft part of the economy ni aringithirie ni ombato ni aringithirie manto jamberia kuindira ibuyongwa jamberia kuthia waiwa mtu akiuga into ibitetie ndi mtu ena mbeca cia kugura no ndo mbeca ici kuthithia ta ici kuthiuruka lakini ande nte kuona the current leadership that we have twina ine crew of what we can do to maybe we are twina crew we are ignorant kana tutikwenda kuthithia for better reasons known to ourselves kana tutini kuelewa what is economy na tutikuelewa what we can do to drive the economy we are so much centered with our own economy kana bibi yetu twale twanyira we are okay amina zeje na mpara ndamu magana 5 andingira mpi tuka move forward and that way in 10-15 years to come we are draining our country bwa kwina maybe mtu amba kwa kenda kuria ria tukuga maybe dora ikwigite iri maanisha atana rugera mwananchi akerewa mea dora gaitia kwina mea dora is one of the common standard is a common standard currency iri tumairo uru na most of the country nyashi Africa in dora tutumaira go transact for example naru inkwenda kugura into from outside ngagura na dora kethara spares nkwenda kugura
ketha I product ngwenda kugura from another country ngagura na dollars. So what I have to do no monga ngure dollars in Kenyan shillings kenda ntumira dollars iria kugura. Okay. Ketha ija maguta jajarea ukwenda ku import no monga utumire Kenyan shillings kugura dollars kana go exchange uchenjanirua cia dollars na ndio ugura na ciombi maguta. For example maguta lite mwe riuma ndore emwe maguta riuma ndore emwe from maybe wherever they tukugura riuma ndore emwe Kenyan shillings ndore emwe tuga tulendia 130 kwa hiyo na shilingi 130 no wewe ndore ere emwe ukagura niyo maguta. Okay. Na ndi ndora igwitia kana Kenyan shillings ikwaga value ikurusi value such that ndore ere emwe uragura shilingi 130 ukamigura 150. Okay. Kwa ugo kenda ugura maguta jara uragura lita emwe wena mbeca cia Kenya uri nindi na ndo 150 to 130 uri nindi 150 shillings kenda ugura ndore ere emwe ndore ere kugurira maguta no ntote maguta jatirenda gwa shilingi 130 jarenda gwa ndora marenda gwa ndora emwe na ndora tia chinche na ndora ta chinche ere ara kwa mbeca cia kundu cia lose value kenda umba kuona ndora ere uratumaira kugura niyo maguta watuika na ndi mbeca cia kuguruzi value uragura kwa 130 na ndi tingogura 150 shillings gukona na ndi at the end of the day maguta jara uragura ketha uragura wina shilingi ngiri 10 uraguraga maguta lita 10 then ukani ndi ugure lita ini nukona na nyama maguta jara ugura ketha uraguraga na shilingi 130 mbere uratumagira shilingi 130 kugura $1 ndore gakugurira lita emwe na ndi uritumira 150 shillings kugura ndore emwe kenda ndore kugurira maguta jara jeja nago gaitithia ketha uraguraga uratumaira 130 kugura ndore kugurira maguta ukendia maguta 140 then andi ukatumaira 150 kugura ndora ukagura lita emwe maguta ukamendia 170. Okay. Nukona kwa ndora ikeja gwitia value kana Kenyan shillings ikeja kuruzi value then into abiitia automatically. And a big percentage of product that tutumira in the country we import them. It ni bika itu produce ka ona wauni bila bingi bionda gato thiata gato importa na ndio kuona na ndio value ndora ya itia kana mbeca cietu cia rusi value against dollar then automatically into kabika thiata kabika gukithuka kabo kathuka and there is one way we can control value in dollar one artificially beta bongo baka inject. Okay. Baka fix values no depreciate they cannot appreciate na rasima. Okay. Di kwa kale kitu igita ria urure ari minister of finance ria ugire ria fix ndora at a higher price we auga mante ria kware na mbanje tera kware mante jara wona bathithio kwa bathithia that time no mirekerie ongwa ndore ga appreciate kana can depreciate depending on the market in demand. For example ketha antu baingi bakwenda kugura ndora kana iba kwenda ndora pa metumira demand ingi anu jeka varie ka price yake no increase so to that in a foreign exchange ka through tourism and other things ya tourism ria beja in the country baingi ndora ithe kimugafiri na ndeka kayongereka gafiri gutina strings attached no turande muchonko akeja na dollars ndora ile ikaingia the supply when the supply of those dollars ingia Kenyan shillings nigeja value kana ketha ndora ikuingia ndengora wikaia thokoni uketa mitungu kana marimanti January wobogura ndengo shilingi 20 mukewe inde okarakara meri iri kithiro gatuika uri gura ndengo shilingi 50 no nto ora igweta igikara market ni ikithira ikigura go ikathira cianyia price gegaitia na ndirira chingia price ikathithia ta ikena mano nto ibokethere bwithe na ndirira ndora chingia in the country kana the reserve we reserve thirikari na reserve ndora so tabi koria ndora chingia in the country price keruma kwena no nto chingia ciamberia kunyia price ikathithia ikambiria gwitia no nto demand ikuingia kana nto baingi bakwenda ndorera no nto kwa transaction ya there so
it is very important when the currency is strong against the US dollar. Wow, very nice. Bwega sana. Maybe tuthite na mbere kwa tukirikarikiria Meru tucoke county ya Meru kwina mutaratara wa ngarisha jiji ntikumeka kwa mubango uyu wa kutheria mataoni wa gavana. Kwithiritwo kwina kana mubango uyu kiringa wa siasa kidogo one way or the other ukirikana kanji bo batheragia mataoni na kwa u utina batayantu kwibumire kuthi kutheria mataoni ntikumenya. Do you think it wise maybe kutheria kwibumire tukainambia kwa tukitheragia taoni cietu kulingana na mubango wa governor Mutumanto ithinki kulimbugire health is wealth na so many things ichiapenare kuthithwa community society na thirikari kibakira kino so many of the things ni antu bathithagia ketha corruption ni antu bathithagia bongwa ti thirikari ketha imuborici urathithie uragwatwo na mantu ya corruption kana ni government officer antu ibakinyuka inyangari ne bagwata mutura na bamukia borici bongwa the people themselves batauga ndi mantu ya kwa arrest muntu nuntu mantu ya corruption ya EACC ya DCI tijetu no they took the matter on their hands na ikio twa success iyo twa erena iyo twa succeed so well na inditekanagia no tubo when the community is involved in doing everything kana ria itongeretie kuthiria mantu yenda bwe kana ijarikagia ndu tengi that iba meja kanya goodwill for example nkai involved na ruo clean town rojo ntigera mate streetine ovyo no ndu igoro indira theragia na nkoro ere gutonya ku spirit ira tonya ndene kwa kumenya it is my responsibility to ensure town ni theri ko rojo randereta ngigera mate na aria orera au preserve that no kuona when the community is involved lakini nkametiga ngugie council kana county councils then woni rojo ndena ngeta nyanke jare kaja na uga of course utimuntu kenya kuchukia so untu bora teka bukwenda gutwika anto kaba kwa ibo bapatere kuthithia matara kana baracimico ithirikari no ntu ikuremwa it is one of way ya kumenyithia community ngugie kutheria town kana gukarantu kutheri responsibility yetu kenda unira nkaumira town-ine menya nkathithia anything akana everything possible to make sure antu aria ndi gukutheri ketha indukene kwa o mekwa nka make sure kutheri ketha ni ntonkuria bie na sweet na turatasi nkamenya ntigera ndi guru nontu at the end of the day ndatonyiru ntu bora akiri ne ciakwa ati health is our responsibility no kuona so it is not as no rena nimbugire siasa the other day kwena timu in our South Imenti kwena timu yetu ya Africans Cedar and Kobo Stadium the other day we they partnered with the sub-county administrator na staff wewe batindire the onde kutheria nkugu na utritine metarone na work community work batinda kutheria nkugu yonde na wota they lost nothing tia bale agwa tia bathigi ni but kwigitwa kwenda tonya ke community ati ngugeji te kanzu no to etwikane kanzu then batu gatugaekera ruko taunini no to responsibility yetu kwithira tauni etheri responsibility ya kanzu lakini ria batu tukatwika tukwa involved I want to believe anto bale muntu akuruka iroko na muntu gacitaniritie kujukia matindu kene ku utigwa iroka iri secondary ugongo kujojukagia rojo utigwa kujagera okaire yani kuina message ye ko security to the community that it is our responsibility to ensure town yetu icetheri no kuona I think that is no to bwega na no to bote batere kulingwa siasa to bote batere kulingwa siasa completely na ikio to me developed countries is succeed no to whatever they do nyama ya NGOs ja wona na they don't do it no to kwena ritani bakuona it is their responsibility to help the humanity inkumenya no yo kiogoti kenda otheria town but it is also my responsibility to make sure town is no kuona no to mbuga oni na ruas nketha ndi akwina siwe ukena tweka antu bakanzu bagucererwo batira theria siwe njiria nyaba kajukia wanu iki bakeja kutheria no to their responsibility lakini siwe njire watwika ni ngukalinde kwajua niona ndeta hospitali na ndatumira mbuga mbecira ndetumira less than that kutheria nyamiri area then I have to do it tuko upatindire ndonaga most of the street kana tunnels whether
antu ora bacitanirie antu ora the players bacitanirie gutonya metaro ne kutheria nyawa ngwa nukuga we challenge we muntu kanso nukuga we challenge no kaigwa nande ai kumbe nyakethara kwina o muntu araregeretie njara kono kaigwa we no thao kidogo then ukona you are challenged you need to do better than what you've been doing. So it is a collective responsibility to twin. Timanto ja kanso timanto ja muande kwa kanote muande kwa all of us. It is our responsibility to make sure that unetheri na antu ibakali antwara kwagirite kenda tomatoka nyamanto yo kuwa nande mirimu hapa na pale kolera bacteria cia so all those things it is our responsibility. Kinyabi wena mubango yo by them na antere chianko wonte kumenya wathire atana kethiri bwa achievire goals iraba bwari wa achieve. Yes, the team Unkuga is one of our team keri yetu South County kuna team wetu wa Africans. The team specific number 2 tournament yo 3 niyo yongo chitaniriti tare project yetu constituency but we also encouraging our teams nyadari baitire mbese chetu che sport pekera kimato ya kremi tubaterinya kuthia kremi tikiria but they should also reconsider that no to mbese sport ici tutethagia team chetu hapa na pale kwa nyari bakungi to the community ya through community wa Kenya they are encouraged to do that bakuwa be motivated to do that but wajo kiambeza ciao ikiage climate nenya climate yo kuja gutwaria kuthithia then we are demotivated so I would urge even the lawmakers they should consider that they should consider that mbugere ituonaga they did it successfully batheria so many areas especially manto ja kumera town na gucoka ndenge stage ingi gwite bakionyo they did a lot of clean up na nya sub county and ministry ta appreciate muno wale na minister wao wa manto ja environment na they did a very good work. I was among them nda bankainda tu as one of the leader kimarejegi mubira and when any team ikuwa ni kwenda kuthithia ntugo bwega I really supported them so itware hapo tukuyu na they did a lot of work and it was good so no to objective yao ile ku the community kana ku community manto jegi utheru I think nyana arugo geta tauni nkugu menjari stage na the other stage it is not like it was before tino ntu ibatigire batheria kai batheragia nderi lakini impact batigire na kutheria kura batigire batheria nyawo ngwanu igagua ukakurukira street no ketha muntu wena standard ciawe mutarone akijukagia siwenji kana akijukagia rukorwa nugagua wingi utinya kugera rungio kuna ndio kethera from then ni garuki bombo ni garuki no teno ndo muno no ndo wao but kwena message batigire ba send to the community ate it is our responsibility kutheria and in so many areas kwa ndo bena dissertation na mbugo also thank you no to the county government matangi jara ikirite around the corner cia town ndio kethera ndinya muntu ure yakagera kiratasi ine uri akona ntu bakitheria ya ntu bakanju na muntu kanju akitheria nyano gera kingi wajukia no ajukaniria nyana kiu kugera ono ntu uri ona ingugie wao no batere kuthithia lakini when you see someone else doing it ukamenya kumbe it is our responsibility na ndio kethera ya no filtering ine uri bali yukia bakagera the right place Wow, that's very nice. Bwega sana. Maybe tukirikagiria mantu ma michelo yenderete hata ule mo watu ngore mantu makona michelo kwena league bichi we expect over the weekend kwena mibango wanga banganiti ya mantu ma league maybe kama shinani tournament tikumenya kana kwewereo mbere tumaruka league mbuga yenderega every weekend every weekend it is continuous kuma sub-county kana sub-county level to county regional witio uchiendelea almost every weekend but specifically ya South ninde tuli akukurikia first leg wa league but turali tulikia this weekend but we were interrupted with no tournament ya kama shina na rally visitor kairi last weekend twali Bogota West twali ngabo Bogota West just as a one na itwali na so many people ambu yantu ibendete mubira na ubajo endete meo mumero uga ingiri nguro muti ije kireri
uga bantu bara twathoma abo muntu utaenda na mantu ja mubira kwa muntu utirimana na njirene ukerwa akuthugania ni abagu ukona nande wingi na road kwina health kwina socialization kwina networking na kwina rigairia muntu nya gwita mantu ja mangi mathuku ja kwithukangia miri njovi drugs and so many things and that is why we stick there na muciari wena mwana o wendete mubira na kumenya uria nguga no na tofauti ya mwana o na ini other kid ndurene especially para batina mantu ya sport na mbi para baingi wethara be mantu ne jatu kuina jate agirite no kona at the end of the day utoro ba muyudura bo kuthuka twari Bogeta West we under tournament their finals ya Kionyo Stadium twari na a lot of people in that field na unikarangi chura this question every time dira tu yantu baingi yu keni ne jakire ari akaja kwetha tutu kare au tuletha twina uketha 80-90% of the people baretha besa mwao antu gotea gitantu gotebu this weekend tu ya Bogeta East for the same kama shinani tournament recapture team ilita participate the other time we team ile challenge Rangers stand in the league challenge around 26 to 30 tournament currently we have around 40 active teams na kuna nyingi chi active ila cherero ku Rangers stand in the league so they are active na akulinga other constituencies ali kana gwe team si active supplement itali ngistiteri ngitari ni tuenda muno timire ci ngista ni kaci active participate no tournament kaso match open timu yomba kumenya marigo neteo ukona beja bacetha na barikia kuringa mubira uketha njasi iria ciikiri kana uniform ira ikiri mtu ari temana reri wa ikendarene ikirite no timu ere one antu bagutema marigo bacio thuranirie beja gwapia kene kenda bathithia ta bane so tuenda so match timira ci ngista in the league participate in those tournament kana simply timira ci active na njere mo kumenya timu active ire registered with FKF so by then ile challenges tete kaire chale active wa small number na nande timu nyingi kwambiria gutonya ari ne kaci kwambiria kwa active ona there is that importance ya gutonya gicho kaire aitetherie kidogo kenda swing go to the next season kana next season tukirikia secondary timu ithira ina kamurutira kidogo kwa kumetetheria Rangers na move forward with the league so to ya Bogeta East targeted all the 6 ones in supplement so to iringa Bogeta East we have around 14 teams there na to iringa Saturday na Sunday finals tukathu na sio Sunday most probably au ndare so everybody will roll around to watogen neje to unibua ikacha na ile region na rimwe njutega unde ara ome ukona manto jara nto bakuthithia crazy things ngo ruwe ingira uketha mukuru mandara kuthithia ukoria muntu akaya kwetha ati mubira etha mbo thithia manto jau eso wewe nka muntu mwe ndamuriria muntu uri mantu akuthithia ri mwana ketha akoria ura ibabo kuthithia muntu no twati umbo ja thithia ni wewe mubirene ambira umenye tigo nya muntu arevia athithia manto jau kou mubira yento yani njojo kaye in another dimension me the 90 minutes kada 2 hours wiki nini inya depression omba kwa mandu yo chumburite ma stress dhaira we mubira na madhauja iro tirikana ine thingeos ugorikana mubira mbao wetha muntu akasite jaru tware Bogeta West Kionyo wetha mama yajite na ankara cia gakwenda lakini oriru gakwenda ya ankara ari ini agwete ankaro ari mubu acio nyomo amburi o atutura ankara no tuliona makiri cia we na energy on the embi ekienine na kethenya ketha ukari na depression cia kana stress cia we for the 2 hours ikumosevera those things so sport is good na we appreciate mbuga kaire we appreciate especially in Meru County tuonere mutongeria wa manto jegi sport na youth affairs to koro we mubire the vice chairman wa FKF Elias Murega and we are very hopeful progressively not in South Mentaki in Meru County manto jegi sport nurturing of talent the creative arts na what have you all those things irianto tuthithagia tuonaga yaresha but not aresha as such it's aresha itethagia bandae
iya advertisement marketing advertisement ro kwa advertise product utiona direct value naru ukaumira uka advertise kintu utiona direct value kana uga nande kwa advertising kuona shilingi 5,000 lakini that advertisement ija gutethia bandae through increase of sales na revenue na utomba kwa touch directly to that marketing but it plays a very great role and manzo tuona jaresha they contribute so much to our welfare and to our growth as a person. You have to direct gain, but at the end of the day, they contribute so much to our welfare and to our personal growth. Ibwega sana. Thank you very much kiongozi. Nuntu kinyabo auto inambere kwa tugikinyana go na murithi wa Meru TV ngalo chemwanya tununtu ko inambere kwa wiki onini ya TV yaku kumare tu inambere tukembageria agacaitire rukere nyamwanga kagitaniaka era wa mwari chionde ati matukogo nuntu botha atuinambere kwa tweet giragu na thank you very much kiongozi nuntu kwa kuona kinyakanya oya kiongo tuinambere kwa tukiaria rukiri rwaimu maybe migambo ya mudia tukimaruka. Okay, migambo mwicho nkiuga thank you so much nuntu kwa Meru TV nuntu kwa nyakanya ka una mutegerio Meru TV twetha twino kumuna jarukire jo ntukuga we can't take it for granted nuntu kakwaranira na kutikanira so it's an honor. Alafu mbuge I speak to the young generation. I like doing it nuntu mbuga the future is ours. We own our future na tomorrow is ours. With age kwa manto jetaga ya kiuma muto na yakitiga kwa ja important kana jena umuhimu but as youth twina soro period kana hitari ne both our career, both our life na our future as a community. We own our nyegitara tene na hicho chietando ene kurwa as warriors gitara momo no takachieta mutu gitara nantina ntatumbuga the young tax bari young generation still ba fight for democracy no to a generation itina anto ba be they ready to fight for the community it collapses na the future of in a community or in a society is owned by the strength of their warriors. And we are the warriors of our country, we are the warriors of our generation, we are the warriors of our society. Tiga to fight to the end to ensure we have the future that we want to have. Rojo ruto kuona tutiga kwirwa rojo nandi rojo ruto kuona na ruto irigire ruto iragwa ituruthirie na arua na mbuge we fought it through the Gen Z movement and then tiga tuthirie through election 2027 let us take tuturinjiste kuringa kura kenda 2027 na mbuga itwaumire that injes cia kuguragwa wa 500 wita njirene uringa gituma uringa muntu ruwe ucuka matanchuguma uringa muntu ungi kenda ugitetera mwana siasa ugitetera mwana siasa we tuans nande batu tuingwa thai we have come of ages tukulite beyond that tiga batu tuingwa tumenye we have a change we can change na to change through the ballot na turingire the right people mostly keda turingire the right people let vote our people in our youth in ndona famina cia rungi muringire kura tekwenda mpa 500 but ndenda muringira kura no ndo you understand me better ko muntu mwendera one of sorry to say maybe I take one of your minute ko muntu mwendera na arua power kreito ale neo igitara kibaki neo na arua generation ile ile neba Sakaja neba Kimani Ichung'wa neba Ndindi Nyoro those generation bakaringa limo in office ote muntu ote bathikira no tuiba wacia wewe na arua kreito is power but power ile ale niyo rira bawacia wewe bari thirikari ni te neo na arua na power ile mbumba kwa ndene o family azu utongerie ne te mbumba kwa ndene o muntu o miaka 50 obisi no ndo muntu ra ndemu address with dignity ndemu address with decorum ndemu address with all matter of things na oni mbuga na arua keja kwetha nde obisine we wacia we my classmate kana we obisine kwa tuika tutiri mana twaraniria ja wacia no mwanka tu yesa then there is no need for kwetha twi wacia kana ini so ndi advocate na ndeba sukuma if one of them aromba kura iba mwe you understand them better you can speak to them better you can interact with them better you can listen to them better
na kwaga ungi bathure muntu ro kuberewani inde tuthure the right people, not through our stomach, not through coercion, not through manipulation, tuthurane na akili tukimenyaga these our country na mbuge siasa itithira na ikweli tu siasa na siasa mwana siasa ari ya siasa na neo kariewe na atitambure mwana siasa ambiririe siasa na ambiririe siasa na atitambure kino toneo kariewe ukambiria weja stundi aje otemea kuga kwentu kwe mande ne sana sio the we journalist and you are journalist throughout whether you are of work in work so mwana siasa alinga siasa kuma mwambirio mwanka mwisho bwega sana. Thank you very much bwega nontu boto inambere kwa tuwekinyaga na inkatho chemwanya kaire tu kwa inambere kwa bikwira ibwega nontu bwa kuona kanya kuraitha Meru TV tibira ithire twegitamba na gwetigira kunda kathe tunika mu Meru na era ithire twekinambere kwa iwe kumenga bwa mantu maukarika na bora mugongo ukuthi nambere twewatanete na njero wa credible kirerwe mundi mubango wetu niona nikauthere bambita ni family zo Kimathi twerwa rungi Ramsey noe kuri mwerekere wetu twakwendera tuimbe.